all for being here and for allowing us the honor of your company. Today's gathering is more than just a lunch. It is a celebration of life, experience, and the bonds that connect us across generations. Each person here carries a lifetime of memories, lessons, and stories. You have lived through time of great change, challenges, and achievements. Your courage, patience, and resilience have helped shape the world we live in today. We wish you good health, peace of mind, and happiness, not only today, but in all the days ahead. Please enjoy the meal, enjoy the company, and know that you are respected, you are loved, and appreciated by this government of the Free State. Ons moet niemand agterlos nie, because the same way we do with the disability sector, the same we must do with the elderly. The same things we do for young people, the same must be done for the elderly as well. Nee, vandag wil ek baie dankie sê as die raadslid van Heidedal. Baie dankie sê vir ons premier wat altyd omsien na Heidedal, altyd vir Heidedal 'n prioriteit maak. Die bejaardes het 'n lekker party gehad, lekker kos, lekker musiek, lekker gedans en almal in Heidedal, ons is baie gelukkig want nou kan ons Kersfees baie mooi ingaan. Ek wil net weer eens sê baie dankie vir die premier en baie dankie vir die bejaardes van Heidedal. Ek het nog nooit so lekker dag gehad soos vandag. Die Here het dit moontlik gemaak dat ons hier by mekaar kom en ons so kom geniet. Die kos was lekker, die gesindheid was lekker, almal was een. Ons het nie probleme met niks nie. Mag die Here hulle almal seën dat hierdie ding georganiseer het. Ons is bly vir die Here. Halleluja, amen. Geseënde Kersfees en 'n voorspoedige 2026.